ubijen Oliver Ivanović, da su oni koji su optuženi, Milan Radojičić i Zvonko Veselinović za ta ubistva, Zvonko Veselinović za još jedno ubistvo, uz to i za organizovani kriminal su optuženi od strane kosovskih vlasti, čiji su sastavni deo bili, jer su bili u vladi Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija. Sada se nalaze u Srbiji, na poternici su, u bekstvu su i međunarodna poternica je raspisan za njima. I oni su optuženi da su likvidirali jednog našeg političkog lidera, Srbina. Znači, time je uteran strah srpskom narodu, pre svega na severu Kosova i Metohije. Na prethodnim izborima, kosovskim izborima, te lažne države, učestvovala je naša Srpska lista. Ponavljam da su bili u vladi sve vreme i dobila je rezultat od 98% koji govori sve, osim da je tamo postoji bilo kakav privid demokratije ili parlamentarizma. I to je ono na Kosovu i Metohiji posebno što je izraženo, jedan izuzetno negativan trend i jedna ekstremna politizacija situacije od strane naših vlasti u Beogradu, koji su praktično preuzeli pitanje severa Kosova pod svoje okrilje, sarađuju sa Tačijem i Haradinajem, puštaju ih da grade po Beogradu, sastaju se sa njima. Ne zaboravite da je Boris Tadić jednom se sastao sa Hašimom Tačijem na aerodromu u Magli, pa su bile izjave iz tada Srpske radikalne stranke, da Bog da mu se ruka osušila i tako dalje. Sada je to potpuno legitimizovano, sada su sastanci sa Tačijem u Parizu, u Njujorku, Europskoj uniji, kod Federike Mogherini, sasvim normalna stvar. Ne znam kako i kad, u kom trenutku se to promenilo i to je ono što je loše za Srbe.